Muri iki gihe cy'intambara y'Uburusiya na Ukraine hakomeje kugaragara amakuru atungura benshi ndetse bakanayibazaho byinshi. Ubu none ikigezweho haribazwa ukuntu Burusiya bujyana abana b'imyaka 8 gusa kugeza ku myaka 17 mu myitozo ya gisirikare itarimo imikino na mike, aho bahabwa imbunda nyazo zirimo amasasu, grenade ndetse n'ibindi bikoresho bya gisirikare bakigishwa kubikoresha. Aha bari kwigishwa uburyo barwana intambara nyayo. Hashize iminsi mike aya mashusho y'abana b'Abarusiya bakiri bato cyane asakaye ku mbuga nkoranyambaga. Benshi bayasamiye hejuru bavuga ko ari igikorwa cyo guhohotera aba bana bagirwa abasirikare ku ngufu. Bati Putin ari gutoza aba bana bakiri bato kuba biyahuzi no gukunda intambara, ku buryo mu bihe biri imbere bashobora kuzavamo abantu babi cyane. Ibyo ni ibivugwa n'abahanganye n'Uburusiya, ariko aba bana ni ibintu bishimiye cyane bavuga ko babikunze cyane, n'ababyeyi babo barabyishimiye dore ko baba bari hafi y'abana babo bareba uko abana babo babamara mu butesi, bakaba abantu batandukanye n'abandi bana birirwa mu byo bo bavuga ko bidafite umumaro. Guverinoma y'Uburusiya yo itangaza ko ibi bihaba abana indangagaciro zihanitse zo kurinda igihugu cyabo no gukunda umurimo wa gisirikare ndetse no kuzawukora babikunze batinuba, bumva ko ari inshingano zabo kandi ari ngombwa. Twabibutsa ko ibi byo kujyana abana ku irasaniro mu Burusiya ari ibintu bisanzwe bibaho cyane, aho buri mwaka abana biyandikisha bakajyanwa gukora ikosi rya nyaryo. Так точно! А он не поехал на исходную точку? Нет. Молодцы, молодцы, ползем, ползем!